Unong elam kaliang persya yang dorbar thawan Kakasi Hills Autonomous District Council uba Tita Serwal Khan haka kenta keli jingkeli haka sengi balai jangka dorbar mang tingka jangka council haka khalai teri ulber arja arpusa ula kentu ya ke executive committee balam khamat ka council bakanlong husiar haka kampen betput haprenga sarkar Meghalaya bat sarkar Assam haka phase 2. Ulaong badiban penting kena bagajing penbetput haka phase 2 kam deban long kumbalong haka phase 1 namar kam syamla dan jingkan thop ya kidkhot ka council. Haswa kini UMDC ke UDP na mau that raisyan uba jambor war ula bu jingkeli ya ke jinghe jongki santeli ki jaka ban penbetput bahaka phase 2 haka bau Deputy Chief Executive Member uba pencengan NCM uba depe ya ketanat ilaka administration ulaong uba barok ke jinghe jong jaka ke long arah jar nyopu pra square kilometer lingba ke jubab ula bu haka miet ke ying dorbar. Jubab ula statement clear for the people of the house. Mr. Chairman, sir, I agree. Unjuk yang diikuti sekalian adalah debat yang diberi place federal. Dan ini ya size areas yang kita kisah ini areas of different. Di bahagian Sarkar Meghalaya, Sarkar Assam, di dan Ukraine yang kemudian baik ini bersettle. Second phase, the Arja new point not way square kilometer. Such a man ban supplement made and the day of the a lot of the area Arja new point not way square kilometer. Ye jing shisha kabatisi kapuncisha bakani kedai kerja juga council kerja juga hikmah kerja juga rat kerja juga Mr. Fractional Sarban Jubab kita Supreme Negotiation di Pensisha yang kini dijaga di Shino di Rai bagi hamba fokusan dan si council. Negara kami kayak kebegitu kalau kayak kebegitu dalam tanggung jawab bagi darat mampu apa lima hari. Jadi Shino adalah darat sebab Shino tinhap apa lima hari buat urusan darat. Jadi sisa yang kuat saya kalau dari day bulan dokumen di council dan pensisa lembah lima lembah lima kata dia itu sisa dalam ini kuat saya hari day kamu berjumpa dengan mereka ada nyok berapa nak tuai square kilometer kapo kerja susah dengan district council untuk jadi lima kira Islam. Apa yang member kemudian berjuang kemudian nomor kita kot hasil miskin bergerak bagi lima bagai jadi kita kemudian berjuang tiba dan berusaha tiga area ini umum dalam kita ada lima nomor satu buat tahap ada lima non skung dan non hal akan nomor motor kerja tahap ada lima nomor adalah dano dari hadirlah sumpi ada lima soyong lima IT ada lima jiran kata ada jumlah agak paham kok lima melim pada blok itu bahasa bahasa ada yang kan sih kita belum di nomor ibadah kau Yes, macam berada di dalam si kapal sisa yang kini arja menyuruh poin nak waste square kilometer lengkap di dokumen berkesan nasi dan jombi lima kira kisah tahu berkunjung dulu nak district council kata betul macam mana ada sesuatu supplementary yang buat di ni bahagian dari phase 1 kajingkam kejungi yang urusan ketua didulia di Islam ke total berapa kalau urusan poin san pengais
Rei report will say that you then the Soka Mikaya Assam. Kharlai point 100 plus square kilometer. Kapa Kharlai point lightweight square kilometer. Kasa maka Mikaya Apoki Hima Kira Kishnu Kau. Segala cara ajar nyokupra point lightweight square kilometer. Kabangi matani start. Bakadai kabahap ako ka jurisdiction ko hima ka Kishnu. Bakadai ko kabanginin apanya kita nomor na kapunta ni office to akabekran ni pembet ko. Mustachaman sa basically ko ngadon hindi ko. Lada office 1. Naka-ako sampai sampai square kilometer. Kharlai point 100 square kilometer. Lasha bakal lek sha. Batang Kharlai point kendai square kilometer. Ni pediam berbulan ko kejalan. Bagaimana itu? Nagalian juga Kharlai ko dia disir ko. Kila ya stop siang beren, bagi kita terlekai, bagi menjur dia kata Kharlai point, kendai, asam kita, refresh point kilometer, akan lecah asam, batang Kharlai point kendai square kilometer, bahkan saat berjalan. Nanti kita akan jalan nyopra point nak way, kayak kestam juga isi minta, kalau kita begini, kalau kita kompromis nya. Kumpul ada hakafis. Kata apa? Apa cuma kita mengambil beberapa akhirnya ibu di bagian sampai saya kayak apa? Aku biasa beli armut di mana bisa buat. Misal jadi dari 36 persen. Mutus. Aku belum tahu. Kata pun yang baik. Kalau siapa mereka, kata pun sok mungkin, kalau siapa. Dengan itu, mereka mengambil beberapa jumlah. Mereka bahawa saya yang dia saya tidak juga tahu office one. Mutus cuma sah. Siapa kisi yang menjadi program sejumlah mereka supplementary. Katu cuma. Tidak. Kami tidak. Mutus cuma sah. Nanti saya semai. Kalau kau ni. Kecil-kecil kebangan buat mental. Someday it is areas of different. Today it is 5 areas of different. Kamu buat kita apa buka jurisdiction to different. Kini kita nak percaya minta aku sampai sampai kendai kamu ini 5 areas of different. Today it is 6 areas of different. Then nak ni fight ke 5 area of different total aku sampai kendai square kilometer. But kami kerja kecil ya compromise kalau asal tu. Okey, namun begitu jadi nampak ada kita mikirnya ada benar-benar kalau kata pun asal kata pun jadi तो मेरा नाम था वीडियो हमें अगर जिन्हें कोई सेकंड केस तो बड़े आरो हजार का पॉइंट स्क्वायर किलोमीटर जितने को लाल इसी का कॉम्प्रोमाइज किया ये बात ये भी बस कमेंट बात आसान बता देगा ये कहीं रिसर्च हमसा एक बार ये आपको इम्पैक्ट लगा ia da secretaria para discutir as secretarias a forma da qual eu vou fazer para discutir sesuai para suplemen dari member nah kalau kita siapa phase 1 nah kalian contoh soka sign settlement agreement dengan soka Assam Meghalaya buat ke area yang Malaysia bah tak mungkin betul. Air kan dalam mati
semua orang besar. Hari ini ada yang pembekut. Apa yang asal, saya ada siswa. Kayak status. Sudah ada yang ke demarcation, ada yang progress. Naik kelas syukur kita ada. Nama tadi kalau very much related pada si komen di Assam dan negara. Bahagia pun disebut batu atau konflik yang proses terjadi di report. Nama satu maka second phase. Jadi saya dalam in proses. Dia aku minta kata yang begitu kalau bapak tertentu. Dan mereka ini kalau solkar negara Assam banyak yang kalau beyond our knowledge. Jadi isu pada nama pada second phase kampanye semua. Ini doktor pasal pakalong in the final stage. Sebenarnya, satu mereka dikeli buat aku. Di situ tentang ada yang keren, beri sertifikat. Dengan situ apa tu? Kayak role dalam district council. Ada beri buat mereka, juga keren. Beri dengan sertifikat. Kayak role. Mr. Chairman, pada sebelum question tentang yang mengenai negeri, aku juga tahu. Nama yang ini pun way thought of regional committee. Banyak participate ada juga mendepot batasan dari semua. Berarti itu dia harus kriteria. Jika MOU, oke saya pergi arti di Sota. Karena kriteria Syaiba, continuity, people's will, dan historical background, so on so forth. Kadang-kadang kita dalam Sota, all ini berlomba. You don't have to be criteria MOU, tapi very much hati. Tapi ini historical. Ini harus standar lah, harus konsensus lah, harus sesuai lah, dan historical fact dibandingkan nak dirai pada lima waktu itu. Ya, kita lebih ke role juga konsensus. Secara ini mengapa lagi bahasa phase 1. Kalau Indonesia baru ini yang council lebih kuat pada bahwa balik ke squad yang baru laksanakan ya di Mahkamah ini berdasarkan border bahkan juga kalau laksanakan bagi negeri Indonesia mereka sudah berkembang mereka insiden bahwa buat negeri Indonesia bisa hadir lalu kamdan dan negara sampai banyak di luar di buat negeri Indonesia dan kira membuat refer yang dari nasu slow long concern bah ai pada ai baca phase 1 dan baca atau phase 2 kemudian balapan itu hasilnya banyak saja memory dari state government but ke government besar lakukan bayar ke district council mereka custodian lembaga negeri Indonesia bansim di konfederasi. Kita ada kepada di anggota dan yang kami di juga berapa kendala siapa hak atau benefit ini. Kendala siapa hak atau benefit ini Indonesia. Kemudian cakap setiap kita sekonsel kemudian cakap. Jadi kan ganjil. Jadi let's say yang kalau ini lada boleh kaji yang kemudian dan konsultan yang di district council dan kita akan kuatkan bang ada yang kuat kenapa kayak baru kayak dianggur ya ini pembetul dan wego bertambah bersiap ini pembetul mereka kuat bagi jadi pembetul dan deh kepada hulang dan Sebenarnya kalau ada buat jaga yang berarti baru report ini terusnya ada konsul lawan orang yang sebenarnya dan sim berbeda dengan konsul soalan soal yang juga ini sepuluh jemur yang ada di dalam boundary committee apa juga berbentuk nanti ini saya diskus lah ini buat hakam nomor 6 tahun itu akan proses accordingly ya kan bisa diskus apa di komite atau di beberapa
जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं। FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।